Ako niste vidjeli šta Filip Car objavljuje na Instagramu, a danas je imao baš mnogo objava, da vam malo to prokomentarišem i javim šta ima novo. Malo mi je čudno kako Filipa neko na Instagramu prvo pitanje pita kako će oni iz Hrvatske da gledaju Elitu jer tamo nema signala i Filip odgovara da će vidjeti sa Željkom. Mislite da je ovo pitanje slučajno postavljeno? Pitali su ga za Anđelu, da li se čuo sa Anđelom u vezi rođendana i on kaže danas smo pričali, Filip Car i Anđela su se čuli danas. Ali Filip dalje piše da će on i Anđela da se dogovore oko rođendana i da oboje ne znaju gdje im je glava od obaveza. Vidim da su ga pitali i za Mensura. Ako uđe Mensur, da li će biti spuštena lopta ili će se najaviti Haos iz Zadruge 5 i TikTok live-ova i Filip odgovara nikog ne diram prvi, ali ako uđe kad bude bezobrazan kao po običaju, toliko ću ga da će se poroditi taman pred kraj realitija. Šta mislite šta bi na ovo odgovorio Mensur Filipu? Vidim da je Filip dobio i podršku. Srećno care, drži se ti Anđe i budite podrška jedno drugom. Ali su pitali Filipa šta kaže Aleks za tvoj ulazak, da li podržava i Filip kaže šta će reći, nije mi ona mama, zna ona dobro motive mog ulaska, tako da lagano. Dobio je i pitanje šta misliš o tome da li će Zvjezdan i Ana ponovo posle 3 godine ući i kako će izgledati njihovo učešće i Filip Car govori nadam se da neće. Šta mislite zašto se Filip Car nada da u Elitu 10 neće ući Zvjezdan Slavnić? Dobio je i pitanje da nabroji 5 muških i ženskih reality učesnika koje bi on ponovo voleo da vidi i Filip nabrojao Miki Đurčić, Miljan Vračević, Marko Osmakčić, Zola Tomović, Jovana Ljubisavljević, Ivana Šopić, Čolić, Kija Kockar, Tara Simov i Aneli. Filip kao da je slučajno zaboravio da nabroji Anđelu Đurčić.